Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nge ndi Claude, iyi ni inkuru mpamo official. Uyu munsi turi kuwa gatanu itariki ya 20 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka wa 2026. Twihuta cyane rero mu makuru yacu, duhera ku mirongo y'urugamba. Imirwano yakomeye cyane, igisirikare cy'u Burundi, abatanzania FARDC, Wazalendo, FDLR n'abacancuro bakomeje kugaba ibitero simusiga kandi ibitero bikomeye birimo amadrone, ibyo ku butaka. Artillery bakomeje kubigaba mu bice bigiye bitandukanye, ariko kuri inshuro bakomeje kwibanda mu bice bya za Minembwe. Ejo hari urugamba rwabereye muri biriya bice bya za Minembwe, aya makuru nayakugejejeho. Ariko no kuri uyu wa gatanu tariki 20 urugamba rwongeye guhinana, imirwanire akomeye twirwaneho na M23 bagerageza gusubiza inyuma ibitero byo kuri uyu wa gatanu. Ni ibitero rero biri guhanurirwamo amadrone. Amakuru ari kwerekana ko umwe mu bakoloneli ba FARDC nawe amajije kwicwa. Imirwanire akomeye cyane muri biriya bice, aya makuru ndaje nyakugezeho. Ndetse igisirikare cya Kongo cyo cyagabye igitero cy'amadrone kibasha kwangiza igikorwa remezo cyari gifitiye akamaro abanyamulenge. Izi drone zigabye igitero hehe gise cyangiza igikorwa remezo cyari gifitiye akamaro abanyamulenge. Aya makuru ndaje nyakugezeho. Murumva ko ari amakuru y'imirwano menshi cyane. Turagaruka kuri kugenzura gace ka Kalingi. Ninde uri kugenzura gace ka Kalingi, ninde uri kugenzura gace ka Kalongi, ninde uri kugenzura gace ka Biraro mbiri. Nyuma yaho FARDC Abarundi Wazalendo bavuze ko tuno duce bari kutugenzura kugeza ya masaha, ariko ngewe nacukumbuye imboni zanjye zampaye amakuru. Ninde uri kugenzura Kalingi, Kalongi ndetse na za Biraro mbiri. Aya makuru ndaje nyakugezeho. Mu byukuri imirwano yo kuri uyu wa gatanu yo imeze gute, ihagaze gute, twirwaneho na M23 bari kubyitwaramo gute? Aya ni amakuru y'imirwano ngiye kukugeza kuri iriya axe ya Fizi, cyane cyane mu nkengero za Minembwe. Rwose biri kuvugwa kuri uyu wa gatanu. Turaza kunyarukira muri Plaine de Ruzizi. Ibintu ntago byoroshye. Igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya Kongo bamajije kunoza umugambi karundura wo kwisubiza ibice bitandukanye M23 ifite muri Plaine de Ruzizi. Ibi bice rero M23 yari yarabifashe ibyambuye Abarundi, Wazalendo, FDLR, abacancuro na FARDC. Ubu ngubu rero hagaragaye undi mugambi karundura wa FARDC n'ingabo z'u Burundi bari gutegura wo kwisubiza ibice byo muri Plaine de Ruzizi. Uyu mugambi uri gutegurwa gute, uri gutegurirwa hehe, nibihe bimenyetso bibyerekana? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. M23 nayo yahise bimenya, hari icyo nayo yahise ikora. Aya makuru ndaje nyakugezeho. Turaza kunyarukira ku yandi makuru. Nyuma y'ingabo za Tanzania zavuzwe muri iyi mirwano, ubu noneho hari amakuru ari kwerekana ya nyayo yizewe ndetse akanatanga n'imibare. Ingabo za Angola burya nazo zatangiye kuza muri intambara. Mu minsi yashize byakomeje kugenda bihihwiswa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bavuga ko ari ingabo za Angola n'iza Tanzania. Iza Tanzania zo byamaje kwemezwa na Moise Nyarugabo, umwe mu bayobozi ba Alliance Fleuve Congo, akaba n'umunyamulenge. Ariko ubu nkuzaniye andi makuru mashya agaragaza imibare y'ingabo za Angola zije muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi amakuru akerekana iki? Ese zije kurwanya M23 cyangwa hari indi misiyo zijemo? Ese zingana gute? Kuki Perezida wa Angola João Lourenço afashe no mwanzuro? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. Ubona ko intambara ikomeza kugenda igorana cyane. M23 mu kanya rwose itanze umwitangirizwa igaragaza ko niba nta gikozwe irazana yo kugaba ibitero simusiga ikaba yafata ibice. Ibi ngibi M23 irabivuga gute? Ishingiye kuki? Irateganya iki? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho mu kanya rwose nandagiye atandukanye. Turaza kunyarukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani giheruka kuraswaho n'abarwanyi ba M23. Ubu ngubu noneho ngo igisirikare cya Kongo cyazanye intwaro ikomeye cyane igomba guhangana n'ibitero by'amadrone ya M23 yaba Kisangani n'akandi gace ngiye kukwerekana ko bazanyemo izi ntwaro zikomeye cyane. Ese nizo mu muhe bwoko n'andi makuru agiye atandukanye. Umwe nanone mu banyapolitike bo muri Kongo yongeye kugaragaza ko nta gishoboka ku biganiro byo ku rwego rw'igihugu Alliance Fleuve Congo 23 batabijemo. Ubushize hari ababitangaje barimo umugabo witwa Frank Diango, ariko kuri iyi nshuro hari undi wabitangaje. Ubona ko abanyapolitike bo muri Kongo bakomeje gusaba ko M23 igomba kubarizwa mu biganiro n'andi makuru agiye atandukanye ndibuze kukugezaho muri iki kiganiro. Ku rundi ruhande rero tugiye guhita tuyarambura twihuta cyane, ariko mbere ko tuyarambura ndagusaba gukora like kuko bidufasha gutuma Google idukorera recommendation ya makuru yacakagera ku bantu benshi bashoboka. Ukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 10, ndetse ukoresha bino biganiro tubisangiza abandi. Inkuru mpamo official channel yanyu ikomeze izamuke, nanjye nkomeze nyabashakira nyabagezaho amakuru atariho ivumbi. Iyo niyo nkunga ikomeye tugusabye. Twahise twihuta cyane rero duhera ku mirongo y'urugamba. Urugamba rurakomeye
kuri wa gatanu tariki 20 z'ukwezi kwa 2026 nyuma y'imirwano yavuzwe ku munsi wejo. Iyo ntago ndi buyigarukeho usibye ko hari resultat ndibuze kukugezaho, ahubwo reka tubanze duhere nyuma y'imirwano yabaye ku munsi wejo ku wa 4 tariki ya 19. Reka duhere noneho ku makuru masa ari kuvugwa y'imirwano yo kuri uyu wa gatanu. Amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, ingabo za Tanzania FDLR n'abacancuro nyuma yo kwikusanya ku munsi wejo bamaje gukubitwa inshuro, bazindutse nanone kuri uyu wa gatanu bagaba ibitero. Ni ibitero birimo amadrone menshi cyane, ndetse amakuru ari kwerekana iki? Amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo muri ibi bitero kirashe drone mu gace ka Gakenge. Iyi drone ikagenda igahita isenya radio isanzwe ibarizwa hariya mu gace ka Gakenge. Iyi radio rero isanzwe yitwa ngo ni radio communautaire cyangwa se ni radio y'abaturage, yari isanzwe iherereye hariya mu bice bya za Minembwe. Iyi radio rero yabonetse gute? Yabonetse ku bufasha bwa MONUSCO niyo yari yaratanze ubufasha cyane cyane ku bigendanye na za pano solaire n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko MONUSCO yarabyumvikanyeho n'inzego za Kongo zishinzwe itangazamakuru babyemeranyaho. Ariko ukabona ko ari radio yari ifitiye akamaro abaturage b'abanyamulenge, kuko aho yari iri hano za Kakenge haherereye abaturage benshi b'abanyamulenge hano mu nkengero za Minembwe. Amakuru ari kuvuga ko igisirikare cya Kongo amadrone kirashe yasenye ino radio cyangwa se radio communautaire, radio y'abaturage muri aka gace ka Minembwe. Murumva ko FARDC n'abarundi bakomeje kugaba ibitero by'amadrone, ariko noneho batangiye kwibasirana bimwe mu bikorwa remezo bifitiye akamaro abanyamulenge kuri inshuro i radio communautaire ya Mikenge. Yes, ni radio communautaire ntago ari ya Gakenge, ni radio communautaire ya Mikenge. Mikenge rero na gace gaherereye muri territoire ya Mwenga, ariko katari kure cyane na Minembwe n'utu duce tundi dukikije Minembwe. Iyi radio cyangwa se radio communautaire ya Mikenge, igisirikare cya Kongo n'abarundi bohereje drone zirayirasa rwose. Amakuru ni kari kugenda abyerekana. Turacyakomeje n'amakuru y'imirwano. Indi mirwano rero, ibindi bitero biri kuvugwa mu gace ka Mutunda, imirwano iri kuvugwa mu misozi ya Bicumbi, imirwano iri kuvugwa mu duce dutandukanye twahariya muri Fizi, cyane cyane mu nkengero za centre ya Minembwe. N'ubu ngubu irazindutse. Murumva rero ko bitorose. Ku munsi wejo bagabye ibitero. Mbere yaho gato tariki 18 ubwo Gahenge kagombaga gutangira, ibitero byaragabwe, ndetse no kuwa gatatu no kuwa kane nako biragabwa. N'uyu munsi kuwa gatanu rero ibitero birakomeje. ubwo twavuga ko uyu munsi ari uwa gatatu duhere tariki 18 tariki 19 uyu munsi tariki 20. Byari bitegerejwe ko Gahenge kagomba kuba kari gushirwa mu bikorwa, ariko ntago gakomeje gushirwa mu bikorwa, ahubwo imirwano irakomeje. Ubwo rero twavuga ko muri bira bice by'iminembwe imirwano ikomeje, za Mutunda imirwano ikomeje, mu misozi ya za Bicumbi imirwano ikomeje, mu duce dutandukanye mu nkengero za Minembwe harimo n'ibitero byo ku butaka n'amadrone. Ariko amakuru twabonye nuko iyi drone yo yangirije cyangwa se yasenye radio communautaire ya Mikenge. Tugikomeza mu makuru y'iyi mirwano, amakuru ari kwerekana ko uwitwa Colonel bamwita uyu nguyu bamwita Colonel Ndebahu, bamwita Colonel Gihuha. Colonel Gihuha numwe mu bakoloneli ba FARDC ukomoka mu gace ka Bibogobogo, akaba ari mwene Shabani. Uyu nguyu rero yamajije kwivuganwa n'abarwanyi cyangwa se yamajije kwicwa n'abarwanyi ba M23 na Twirwaneho. N'umukoloneli wa FARDC wishwe n'abarwanyi ba M23 na Twirwaneho mu mirwano ibahanganishije n'iki gisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi. Uyu mukoloneli rero yishwe ku munsi wejo mu mirwano yari ikomeye cyane iri kubera mu misozi ya za Bicumbi, aho abarwanyi ba M23 rwose bamukubise iry'umutwe. Uyu mugabo wari uyoboye n'izi ngabo za FARDC mu ibyo bice abayitabye Imana. Bamwita Colonel Gihuha mwene Shabani. Uyu we yamajije kwicwa n'abarwanyi ba M23, ariko ntago ari mu mirwano y'uyu munsi, ahubwo ni mu mirwano yabaye ku munsi wejo mu gace ka Bicumbi. Uyu nguyu yahaguye. Ku rundi ruhande kandi niko abarwanyi ba M23 na Twirwaneho bongeye guhanura drone zigera kuri 6 hano mu kirere cy'agace ka Kalingi. Abarwanyi ba M23 ku munsi wejo n'ubundi mu mirwano yari iri kuvugwa, FARDC abarundi Wazalendo bohereza amadrone. M23 byarangiye hano za Kalingi rwose ihanuye drone zigera kuri 6. Ku rundi ruhande rero reka tugaruke gato. Ninde uri kugenzura agace ka Kalingi? Ninde uri kugenzura agace ka Birarombiri? Ninde uri kugenzura agace ka Gakenge? Ninde uri kugenzura ibi bice? Dore ko igisirikare cya Kongo n'abarundi bari kuvuga ko bari kugenzura Kalingi, bari kugenzura agace
Kalingi bari kugenzura agace ka Biraro Mbiri, bari kugenzura agace ka Bidegu, ndetse karibo bari kugenzura agace ka Kalongi. Nyuma yo kumva rero ibiri kuvugwa na FARDC, Wazalendo n'Abarundi, byahise binsaba kubaza imboni zanjye mu buryo bwizewe cyane. Amakuru ari kuvuga ko agace ka Kalingi kari kugenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho na M23, si ingabo z'u Burundi, si FARDC, si Wazalendo. Gusa nubwo M23 natwirwaneho bakiri kugenzura agace ka Kalingi, hafi yaho hari ingabo, cyangwa se hafi yaho gato hari ingabo za FARDC n'Abarundi na Wazalendo barekereje, ubona ko isaha n'isaha bashaka kongera kugaba ibitero ahitwa Kalingi, ariko kugeza ubu ntago barabasha kwigarurira agace ka Kalingi. Ni M23 natwirwaneho bakiri kuhagenzura. Bidegu naho nuko nitwirwaneho na M23 bakiri kuhagenzura. Kalongi naho nuko ni M23 natwirwaneho bakiri kuhagenzura. Biraro Mbiri ni M23 natwirwaneho bari kuhagenzura. Nyuma rero yo gukusanya amakuru, naje gusanga ibivugwa n'igisirikare cya Kongo n'Abarundi na za Wazalendo ko bari kugenzura tuno duce ari ukubeshya, ahubwo nitwirwaneho na M23 bakomeje kubigenzura, na za Rwitsankuku n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko Rwitsankuku ntago ari yose, kuko FARDC iragenzura byibuze nka 5%, twirwaneho na M23 bakagenzura nka 95%. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Reka duhite tujya mu yandi makuru. Igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo bakomeje gupanga gahunda yo ku rwego rwo hejuru yo kwisubiza ibice bitandukanye abarwanyi ba M23 bagenzura muri Plaine de Ruzizi. Ibi bice rero nukuva za Runingu, tukagera hitwa za Kyabukumba, tukagera hitwa za Sange, tukagera hitwa cya Hunda, tukagera hitwa za Nyakabere, tukagera za Mutarure, za Bwegera, za Runingu, kugenda tukagera za Katogota, za Kamanyola, ndetse ngo byaba ngombwa bakagera muri Nyangezi bagakuramo na Bukavu. Ariko kuri inshuro plani yabo ya mbere ni ukwisubiza ibice bya za Ruvungi. Ibi rero biri kugaragazwa n'iki? Mereka tubanze turebe ikiri kubigaragaza n'icyabaye, noneho nyuma turebe icyo M23 nayo iri gukora. Amakuru ari kwerekana ko umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, uyu ngubu bamwita General Jules Mbanza, ari mu gihugu cy'Ubujumbura, ari mu gihugu cya Bujumbura, nakari mu gihugu cy'u Burundi. Bujumbura ni umujyi ukomeye Burundi. Sorry, nari nsobwe, nanjye ntago ndi mudasobwa, ariko ubwo ngubwo nari nibese. Ni mu gihugu cy'u Burundi. General Jules Mbanza, umugaba mukuru w'ingabo za FARDC cyangwa se za Kongo, ari mu gihugu cy'u Burundi, ahari kugirana ibiganiro bikomeye n'umugabo witwa General Prime Niyongabo. Uyu nguyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ariko hari kumwe n'abandi ba staff cyangwa se n'abandi bayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Burundi. Twavuga ko General Jules Mbanza, umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, ari nawe ukuriye Etat Major ya FARDC, yagiye guhura n'ubuyobozi bukuru bwa Etat Major y'igisirikare cy'u Burundi ikuriwe na General Prime Niyongabo. Bagiye guhura kuzihe mpamvu rero? Intego nyamukuru, icyo bagiye gupanga ni ikihe? Amakuru ari kwerekana ko ibyo bari kuganiraho n'ibyo bari gupanga General Prime Niyongabo na General Jules Mbanza ari ugupanga plani no gushiraho uburyo igisirikare cya Kongo n'icy'u Burundi bagomba kwisubiza ibice byo muri Plaine de Ruzizi. Niko amakuru akomeza kugenda abyemeza, byanemejwe n'umunyamakuru wo muri Kongo utanga inkuru zicukumbuye yaba ku mutekano no muri politiki, bamwita Claude Luwala. Claude Luwala rero nawe yabitangaje, gusa natwe twaje gukurura aya makuru dusanga koko uno mugabo yageze i Burundi. Jules Mbanza ari kuganira n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Burundi, harimo General Prime Niyongabo. Intego nyamukuru rero y'uku guhura kwa General Prime Niyongabo na General Jules Mbanza ngo ni ugutegura ibitero byo kwisubiza ibice bitandukanye byo muri Plaine de Ruzizi. Murumva rero ko igisirikare cya Kongo n'icy'u Burundi bakomeje kugira imigambi mibisha kuri M23 natwirwaneho, bari gupanga urugamba rw'igihe kirekire rwo kwisubiza ibice bitandukanye. Ariko kuri inshuro General Prime Niyongabo na General Jules Mbanza ngo bari gupanga urugamba uburyo bagomba kwisubiza Plaine de Ruzizi. Murabyibuka ko mu minsi yashize, ngira ngo niba atari ku munsi w'ejo nejo bundi, mu kiganiro nabagejejeho nababwiye ko M23 natwirwaneho cyangwa se M23 cyane cyane hari muri Plaine de Ruzizi natwirwaneho bongereye imbaraga za gisirikare, aho bongereye umubare mwinshi w'abasirikare n'intwaro. Murumva rero ko M23 kuba yarongereye umubare mwinshi w'abasirikare n'intwaro muri Plaine de Ruzizi na amakuru yerekana ko uyu mutwe nawe ufite amakuru y'uko Burundi na Kongo n'ubundi bari gutegura ibitero byo kugaba kuri Plaine de Ruzizi kugira bigarurire ibi bice. Ikindi kandi musiko bira bice byinshi byo muri Plaine de Ruzizi bimwe na bimwe bikora ku gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero
biranashoboka ko iyo gahunda iri gupangwa na General Prime Niyongabo n'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, harimo no kuba ibitero byaturuka i Burundi kugira babashe kwisubiza Plaine de Ruzizi. Inama yo barayigerereye rwose, bari kubipangira i Bujumbura, ariko nkuko M23 yari yabimenye mbere, ayo makuru ikaba yafite, yahise yongera ingabo muri Plaine de Ruzizi n'intwaro. Ubwo rero reka dutegereze ibya Plaine de Ruzizi, murumva ko naho hari mu mboni za FARDC n'abarundi, intare za Sarambwe nazo zikomeza kuhongera imbaraga. Reka tugaruke gato kwa aya makuru. Amakuru ari kuvuga ko nyuma y'ingabo za Tanzania ubungubu noneho ingabo za Angola nazo zishobora kuba ziri mu imirwano. Aya makuru nayo nanze kuyatangaza kugira manze nyabonere fact, kuko numvisha hari ibindi binyamakuru bigenda biyatangaza, ariko yo nabashije kubona ni zimwe mu ngabo za Tanzania. Kugeza ubu nari ntarabona makuru y'izi ngabo za Angola, gusa kuri inshuro namashije kubona makuru yo kwizerwa ko hari ingabo za Angola ziri koherezwa muri Republika Demokarasi ya Kongo. Kandi nkuko mubyibuka mwabonye ko Tshisekedi mu mezi atarenza 2 cyangwa se mu kwezi kumwe, Tshisekedi agiye kureba President Joao Lourenço wa Angola inshuro zirenze 2 hafi 3. Yego bagiye baganira ngo bari kuganira ku kibazo cy'umutekano, harimo n'iriya gahunda yo gutanga gahenge. Tshisekedi nabwo yari yagiyeyo kuri gahunda y'ibiganiro, uburyo Tshisekedi yari kuganira na President Joao Lourenço ku bigendanye n'ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu n'uruhare President Joao Lourenço yabigiramo. Ariko nyamara izi ngendo zigera ku inshuro 3 bigaragara ko President Tshisekedi ataragiye gusa kunegosia na Joao Lourenço wa Angola ku bigendanye n'ubuhuza bwe ku bibazo bya Kongo, ahubwo ni Tshisekedi ushobora kuba yari no kunegosia na President wa Angola uburyo Angola yamwohereza ingabo zikamufasha guhangana na M23, nkuko bamwe mu ngabo za SADC cyangwa se ibihugu bya SADC zabigenje, harimo Malawi, Afrika y'Epfo na Tanzania. Ubu rero amakuru yo kwizerwa dufite nuko ingabo za Angola zigera kuri 430 zamajije kugera muri Republika Demokarasi ya Kongo. 430 zikaba zigiye gukorana n'igisirikare cya Kongo. Icyo koze kugeza ubu ntabwo ndamenya nibizi ingabo za Angola zigera kuri 430 zigiye gufatanya n'igisirikare cya Kongo kurwanya M23, cyangwa se niba zigiye kubarizwa mu mirwano ku ruhande rwa FARDC, cyangwa se n'ubundi niba ari bwa bufatanye mu bya gisirikare busanzwe, wenda gutoza ingabo za FARDC n'ibindi bigendanye n'amahugurwa n'ibindi bikorwa bafatanyije. Ibyo byose ndabimenya amakuru ndakomezanya cukumbure, ariko biranashoboka ko izi ngabo za Angola zabajije gufasha FARDC kurwanya M23, cyangwa se zaba zigiye gukorana na FARDC mu bindi bikorwa byo gukorana imyitozo hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi biba byaragiranye. Ubwo rero aya makuru niyo ngiye gucukumbura niba koko izi ngabo za Angola zigera kuri 430 zije gufasha FARDC kurwanya M23, cyangwa se ari mu bindi bikorwa, dore ko hari n'ingabo z'Ubufaransa zavuzwe ziri Kisangani nazo zihaje vuba, ariko abantu bakavuga ngo zari zije gufasha FARDC kurwanya M23. Nyamara Ubufaransa bwavuze ko bishingiye ku masezerano Ubufaransa bukomeje bwagiranye na Kongo y'igihe kirekire, yuko Ubufaransa bwohereza ingabo gutoza ingabo za FARDC. Ayo makuru nayakugejejeho. Birashoboka rero kuko hari n'amasezerano Angola yagiranye na Kongo ku bigendanye n'ubufatanye mu bya gisirikare, izi ngabo kuba zaba zije wenda gufatanya na FARDC ku bigendanye n'imyitozo ya gisirikare cyangwa se izindi gahunda hatarimo kurwanya M23, nkuko binashoboka ko zaba zije gufasha FARDC kurwanya M23. Aya yo ndakomeza kuyacukumbura nayo nzayakugezaho, gusa ukwiye kumumenya ko ingabo 430 za Angola zamashije kugera muri Kongo. Reka dute tujya kuyandi makuru hagiye atandukanye. Ubwirinzi bwa FARDC, amakuru ari kwerekana ko igisirikare cya Kongo cyamashije kuzana ubwirinzi. Ubu bwirinzi rero ngo buteye gute? Na amakuru ari kwerekana ko ngo ni system anti-drone. System anti-drone rero twavuga ko ari intwaro zigomba guhangana n'ibitero by'amadrone. Kuki igisirikare cya Kongo rero kivuga ko cyazanye iyi ntwaro ikomeye cyane ngigomba guhangana n'ibitero by'amadrone za M23 natwirwaneho? Reka manze mbagezeho ubwoko bw'iyi drone cyangwa se bw'izi systeme zishinzwe kurwanya ibitero by'amadrone FARDC ivuga ko yazizaniye kurwanya amadrone ya M23 natwirwaneho. Ni system anti-drone izwi nka D4. System anti-drone D4 igisirikare cya Kongo bigaragara ko cyaguze mu gihugu cy'Ubuhinde. Izi drone rero cyangwa se nako izi system anti-drone za D4 ngo zigomba kujyanwa Kisangani kugira zirinde ikibuga cy'indege cya Kisangani, ariko ku rundi ruhande ngo zigomba no kujyanwa hitwa Ikalemi. Kalemi naho ngo bagomba kuzihajyana ngo kuko bateganya cyangwa se bafite amakuru yuko M23 nayo iri kuhategurira kuhaga
kugaba ibitero by'amadrone. Iyi system anti-drone D4 yaguzwe n'igisirikare cya Kongo kiravuga ko ifite agaciro kari hagati ya miliyoni 130 na miliyoni 135 ngo z'amadolari. Ubu rero bamaje kuyizana ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse ngo bakaba bayijyanye ni Kalemi. Byose hamwe ngo ni gahunda yo kurwanya ibitero bya M23 by'amadrone. Ibi rero igisirikare cya Kongo kibikoze nyuma yaho umutwe wa M23 uheruka kugaba igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Banguboko giherereye Kisangani kikangiza ububiko bw'amadrone ya FARDC yakoreshwaga agaba ibitero muri Sud Kivu na Nord Kivu. FARDC rero yarabirebye aravuga ati M23 ishobora kuzabyongera, reka tuzane izi system anti-drone D4 tuguze mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubu rero ziri mu gihugu nako ziri hano Kisangani ariko zajyanywe na Kalemi ngo nizo guhangana n'ibitero by'amadrone ya M23. Reka dutegereze turebe niba iyi system anti-drone ya D4 baguze mu Buhinde izakora akazi. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Kare nakubwiye ko M23 yongeye kugaragaza ibimenyetso yuko ishobora kugaba ibindi bitero bikomeye cyane igafata uduce. Ibi rero biragaragazwa n'iki? Na Alliance Fleuve Congo 23 twirwaneho basohoye itangazo banenga communauté internationale. Gute? Baravuga ko Alliance Fleuve Congo binyuze mu itangazo ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka umuvugizi w'uyu mutwe uravuga iti igisirikare cya Kongo n'abarundi ntago bari kubahiriza gahenge. Ikindi cya kabiri bari kugaba ibitero bikomeye cyane bakabigaba mu bice bituwe n'abanyamulenge, harimo za Gakenge, harimo za Kalingi, harimo za Centre ya Minembwe n'ahandi yatandukanye. Ati ibyo ni bitero bakomeje kugaba kandi biri kwica abaturage b'abanyamulenge. Atariko turanenga cyane communauté internationale kuba ntacyo iri kubikoraho. M23 rero yasivuga ati twebwe tugomba kugira icyo tubikoraho. Hano rero ukabona ko uyu mutwe amakuru yerekana ko nubwo uri kugabwaho ibitero ukabisubiza inyuma, ariko mu gihe gito kiri imbere uri gutegura ibitero simusiga bigomba kurangira. Uyu mutwe ufashe kwa Mulima, ufasha hitwa za Bibogobogo na Baraka kandi maze iminsi mbibagezaho. Ariko Alliance Fleuve Congo iri kuvuga ko hari kigomba kubikoraho, ikanenga communauté internationale impamvu FARDC n'abarundi bari kwica gahenge no kwica abanyamulenge ariko ntigire icyo ibikoraho. Ku rundi ruhande rero reka duhite tugaruka n'andi makuru ari nayo tugiye guhita dusorezaho. Nakubwiye ko abanyapolitike bo muri Kongo bakomeje rwose kwerekana yuko ibiganiro ibyo ari byo byose byo ku rwego rw'igihugu bitarimo Alliance Fleuve Congo 23 nta kamaro, bitatanga umusaruro. Ushize nakubwiye witwa Frank Diango, ariko kuri iyi nshuro hari undi uri kubyerekana hano. Uyu nguyu bamwita Jean-Marc Kabunda mu kiganiro yagiranye na TV5 cyangwa TV Monde y'Abafaransa. Umva uko yavuze rero. Uyu ni umunyapolitiki ukomeye cyane bamwita Jean-Marc Kabunda, yigeze no kuba muri FCC Cash impuzamashyaka. Yavuze ati rero umva ukuntu yabivuze. Jean-Marc Kabunda arabivuga gute? Jean-Marc Kabunda mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru TV5 ntibyumvikana kuvuga ibiganiro hatabayemo M23. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa atanga isesengura rikomeye ku kibazo cya Kongo, asaba ihuriro ririmo abarebwa bose n'umutekano muke, anibutsa uruhare rwe rukomeye mu gutandukana na FCC Cash. Hano rero yabivuze muri aya magambo. Jean-Marc Kabunda, perezida w'ihuriro Alliance pour le Changement, yatanze isesengura rikomeye ku bibazo byo muri Republika Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu by'ingenzi yatangaje nibi: impamvu z'intambara. Intambara iyobowe na M23 kimwe n'ayandi matsinda yitwaje intwaro ni imwe mu mpamvu z'ukuri z'ibibazo by'imbere muri Kongo, birimo imiyoborere mibi, kwikubira ubutegetsi no gucunga nabi umutungo w'igihugu hashingiwe no gucunga nawe umutungo w'igihugu. Hano Jean-Marc Kabunda aravuga ati intambara za M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro n'ibindi bibazo biraturuka ku micungire mibi y'abategetsi, donc biraturuka ku butegetsi bufite imicungire mibi y'igihugu. Hano aragira ati ku biganiro na M23 harabivuga hiki: ntibyumvikana kuvuga ihuriro rya politiki hatarimo M23. Niba ari ugushaka amahoro hagomba guteranwa ku meza amwe impande zose zifitanye isano n'umutekano muke mu burasirazuba. Ariko yongera hati M23 nayo igomba kuba ibirimo.
niko yakomeje kugenda abivuga. Bwana Jean Marc Kabunda, reka aya makuru ndabona twayasoreza hano. Ngiye ari Claude ni inkuru mpamo official, mbasaba gukora like, nturangiza aya makuru udakoze like, ndakubwira ko bituma Google dukorera recommendation amakuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Ukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 10, ukoresha bino biganiro bisangiza abandi, niyo nkunga ikomeye tugusabye. Hari uwambajije ati se Claude kuri kuvuga ngo tugere ku bihumbi 10 kandi hari cano ngo hari cano warugejeje ibihumbi 50. Ngira ngo nkitangira inkuru ya mbere ku inkuru mpamo official, natanze impamvu nyine ntagikora ku nkuru mpamo TV, ahubwo ubu ngubu nafunguye inkuru mpamo official. Ubwo wumva ikiganiro cya mbere kuko nta n'inkuru nyinshi ndakora, uraza kumenya impamvu ntago nshaka gukomeza kubisubiramo. Ubwo rero mukomeze mudushigikire ku nkuru mpamo official, turebe ko twatera imbere, nanjye nkomeze kubagezaho amakuru, kandi abakomeje kudushigikira bakora subscribe, bareba ibiganiro tubagezaho, bakora za like, batanga za comment, mwese turabashimiye. Turacyakomeza kwiyubaka, ubwo abafite n'ubushobozi mwadushigikira kugira turebe ko twanabona studio nziza n'ibindi bikoresho, ubundi nkajya mbagezaho amakuru mu buryo bwa nyabwo rwose bubaryoheye amatwi cyangwa se bunogeye amatwi n'amaso. Ariko ndakomeza kugenda nyabagezaho muri ubu buryo, uko nkomeza kugenda ngerageza. Uwiteka abane namwe, abaha umugisha. Anytime ndibondera andi makuru ndaza guhita nyabagezaho.